Blake na ba iya mentakasngi sashisin ngapdiang so bhai pi shakne ka class computer jongi ka badai na ka subject data entry operation de mentakasngi nginya peja ka chapter 7 na ka kot jongpi ka bakren shapang formatting worksheets for beginners de kan ni ka dei ka benta ha ka ba kumno ngin format ya ka worksheet jongpi nda pi pet ya ka chapter 4 ngada batai shua ya kini kan long kum ju hi kais don jing ya per tang kan diat de henre ki de ki ju hi kat ba pinang penon kam ya ka computer ba pitrei ya ka kam dan ba dan ni hapo jang ka computer pinang ya tip shu shu khambun de mentangan pen ep step by step kum no ba pin format ya kan ni ka worksheet de nengkong Nengkong ingin page adding borders. Kamut kumno bapin add ya ki border ya ka page yung pi. Take a bapin banda select the cells you want to format. Navigate to the home tab. Click borders and select a style. Use more borders for advanced option. Te bangan syukran ya kani pinjenjar ne. Te aik poring akan lihat menta ngan share ya pi da kawe ka file. Just 1 second. And beli deka new Microsoft document nang ba man pen EAP wah oke te mentahang ni ngaong EAP de pila ban type ayo yura hang ni ne pila ban type hang ni de mentangan type pikwa bang type ayo oke happy new year ne kumbang ngatai menin happy new year ne dia ngakwa ban out border ya kan ni ka page Mentam don border pi ini ni dan border teneng kwa ban bo border ya kan ni teneng kong barabor pi haban highlight ya kan ni ka text jong pi te uniru de u border pi laban I bottom border top border left border pi la em tang chubu tu lawan ni right border ni insider border kum ta terter ni pila shushu ban bu de kini ba pila ban pen Pikla man pen reben, pila man pen stang, pijit nang ni. Te hadin nang taru, pila ru ban insert ne, pila ban insert picture la ni shape la pi blet yang ni, pila ban insert shubu menta pi insert uni u shape hang ni. Te kan ni ka text pila ban wan ra hang ni ne. La ni pila ban da pila insert kan ni any text from here, then pila ru ban de pila ru banjit ya karong nang ni ne pila banjit da kanu kanu karong ka bapi itna ne pila ban penrung ya ka durham tu la ni ru pila ban shu outline ya ki la niki niki effect gide kini subu mentang ai kum tu pet kani kan ya kum tu ne te ngim don kam ban save ya ka tu Diba rokhot ki bapi kwa ban le pi de ban kan mau pin le hak li jong kini ki don hang ni po tools bar kini pi in em hang ni ki don lut kini pin hak plit kini ban insert kamut ba pin tab ban draw ban design ki layout ki reference ki mailing ki review kan mau ban le kini nang ta ki font style ngala pan i pi menin hang ni pin le nang ta kan ni hang ni ki number font kini ki size ne kini bahe berit kum ta terter kini pat shubu menta pikwa ban airong ya uni pikwa ban highlight ya tu baik Undai badan tang bastem kidan bun kirong pilaban le ke baik nang turu pilaban jit ya karong nang tu baik le nang jit tu kum tu ke te pilaban pikwa ban jit kini nang niru kini ki pilaban
lệ nang ni te ka download hang ni shong ha ka jingkwa jong pi kum na ban penon kam te mentangin lek biang syaka PPT jongi syaka PPT jongi kanang bangin sung thu ke de ka keren ne oke te e pile kum no adjusting cells alignment. Select the cells. Okay, select the cells. Adjust horizontal, vertical alignment from the home tab. Use wrap text for long context. Nga ongi pi men ne pa hakatuka Microsoft Word. Pile kumno ki download hang tu ha jrong kum hang ni ki download ha jrong barok khoi pinjit nang tu kanu ka text ba pikwa ban highlight ba pikwa ban change pihaban highlight shwa penyong shwa ya ka nang ta ba de nang tu pat pisale ya ka eka ba pi kwa the freezing pin. Freezing pin ru go to the view tab kandon hajrong hi use freeze pins to lock row and column. Ka ju hi pin hab den hajrong pin hab la highlight ban nang tapat pin sajit kan option sang tu ke don ki option se freeze top row freeze first kum ta kan pin freeze ya ki no ki ba me pp kwa ban freeze. Merging cells. Select the cells you want to merge. Da ka ju hi kan ni ru kan no ki cells kam tam da pi penon kam naga Microsoft Word Excel ne te pikwa ban merge ya ki cell haka jaka ban don south li ki line pikwa ban don tang way u line jaka mut pin highlight ya ketu pin te pisu ai be merge kila merge use merge and center from the home tab choose merge across or merge cells board bet nang kani tang kum to hi kalong ka basam pul bha non kamban bapin kulumari kani pitang shule ya ka practical pin skam suthu kam bha te ha kani ka chapta kade ka belengkot bha te ngakermen ba nda phila yo galat bapin le da ka practical te hang tahi kan kampen suk ya pi bapin let me just stop sharing okay te kan ban syukren i ya pi kumni pi i kulumar reken mau bha ngat share biang ni pisa sisien ya kanika kani pe baro ki e kila don lupang ni pimnan kam man let chanu ru baro kini pil kwa ban draw kwa ban insert kwa ban save ka file kwa ban design ki reference ki e baro khot ki dan hang ni kanu ka line ka ba ma pi kwa ban in ban pen kelal ne ban pen internal pin jit nang ni pin highlight chua ba nang ta pin jit ki kum ta ter tengah kermen ba menta kasngi lene hakani ka kelas kat ni kala biang ba pin sung thu lek biang na kot jong pi bat la shai kasngi lene hakasngi ba mi don kelas no bha ban wan ra ya ki dot jong pi bro khat chapo kelas ku ble shibun all the best take care of yourself